ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъола ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, бо шумо ҳастем садои умед. миннатдор ҳастем ки бо мо ҳастем ва моро дастгирӣ мекунем ва ҳатман ин навора то охир тамошо карда ва худи ҳозир скачат кардаву бар хонадони худ бигузоред, то ин ки модарону хоҳарону апао ҳамсарони мову шумо ин навора дидаву чангзананда бошад. беҳтарин навор аст ва бисёр навори зарурӣ аст. чӣ навор аст? навори имрӯзаи мо баҳри занҳо ҳаст ва мардҳо ҳам дахл дорад ки бояд мардҳо чӣ кор кунанд. занҳое ки ҳомила аст, онҳо бояд чӣ хӯранд, чӣ нахӯранд ва ҳамсаронаш бо ӯ чӣ кор кунанд, чӣ кор накунанд ва занҳои ҳомила бояд ки чӣ кор кунанд ва бояд чӣ кор накунанд. ҳама ин дар ин навор аст ва бисёре аз шумо мегӯянд ки чаро аз мо фарзандони ба мисли абу али ибни сино, абу абдуллоҳи рӯдакӣ, ҳоҷи мирзо, эшони нуриддинҷон, қори зубайдулло ва дигар олимоне ки ҳастанд ба дунё намеоянд. Меоянд. ин хел фарзандони бо тарбия иншааллоҳ ки меоянд, агар ки ҳамин навори мара тамошо кардаву амал кунӣ. ҳар чизе ки дар ин навор мегӯям, иншааллоҳ агар ба ҳамин амал кунӣ, ҳамин корҳоя гуфтам ки ҳамина хӯр, ҳамина нахӯр, агар ки кардӣ, иншааллоҳ авлиё аз ту ба дунё меояд. чунки ҳама сартопо илми расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам аст, аз китоби зевароти биҳиштӣ аст. бо мо бошен то охири навор тамошо кунен ва ҳатман худи ҳозир навора паҳн карда, то ин ки савобаш маҳрум намонем ва ҳатман дар шабака обуна шавен. аз ин да дида наворҳои беҳтарин шуморо интизор аст. хуб, наворро шурӯъ мекунем. якум, зани ҳомилае ки аз 1 моҳа то 3 моҳа ҳаст, хунукӣ бисёр истифода намебарад, чунки ба худ ва ба тифлаш зарар дорад ва агар ин хунукиро истифода набарад, вуҷуди зан солим мемонад, дарманд намешавад баъди таваллуд кардан ва аз хонаи мурдагон хӯрок намехӯрад. ӯ ҳаром нест, ӯ ҳалол аст, аммо аз хонаи мурдагон хӯрок намехӯрад, танҳо аз хонаи шавҳараш ё ки аз хонаи падару модараш мехӯрад. ҳама инро боз ҳам ба шумо мефаҳмонам ки барои чӣ? барои сари мурдаҳо намеравад. дар як хона мурда аст, ҳомила бошад, ба он хонаи мурдадор намеравад, ба сари мурда, барои мурда намеравад. аз хӯрокиҳо бояд ки чиро истифода набарад. якум, аз ботнокиҳо суманак намехӯрад, харбуза ҳам намехӯрад, бақалаҷон умуман истифода намебарад, сабзӣ умуман намехӯрад, лӯбиёи сурх ҳам истифода намебарад ва гӯшти кабгам намехӯрад ва авқотиҳое ки бисёр рӯғанӣ ҳастанд, онҳоро бисёр истифода намебарад, яъне ки камрӯған мекунад, абходро бад мехӯрад. зан дар вақти ҳомила агар дилаш ки чизе кашид, ба ӯ мехарӣ, яъне ки чизе ки дилаш кашад ки бихӯрад, на хунукии зиёд бошад, на гармии зиёд, танҳо мобайн бошад. дилаш ки ҳар чизе кашид, ба ӯ харида метӣ. зан дар ҳолати ҳомиладорӣ ба ӯ чӣ фоида мекунад? помидор ва бодиринг ба зани ҳомиладор фоиданок аст. зани ҳомиларо ҳар 2 моҳ пас ё ин ки 3 моҳ пас бояд ки ӯро бихонӣ. ба чӣ сабаб? ба он сабабе ки шояд дар дили он зан ягон тарсе, ваҳме ҷой шуда бошад, ба тифл хеле зарар дорад. зани ҳомила бояд ки чӣ кор кунад? баъд аз намози аср ва шом танҳо намегардад, ба тори равғанӣ, мағзова, хоки сартуда бисёр намеравад ва дар ҳолати ҳомиладорӣ либоси кушод мепӯшад, то ин ки ба тифл зарар нарасад ва бори вазнин ҳаргиз намебардорад. ва агар бихоҳад ки фарзандони солиму солиҳа ба дунё биёрад, бисёр зикр карда ҳамеша пои ба таҳорат мегардад. ва шавҳари зан бояд ки чӣ кор кунад? вақте ки занаш ҳомиладор аст, ҳамеша пои ба таҳорат гашта, ҳар бегоҳ дар тори сараш қуръон қироат мекунад. зани ҳомила аз мусиқӣ ва филмҳо дурӣ меҷӯяд, аз он филмҳое ки бисёр куштор дар ӯ ҳастанд, ужастиву ё ин ки дигар филмҳое ки дар ӯ куштор ҳастааст, аз ҳамон хеле дур бошад. ва дар ин ҷо гуфтем хунукиҳо истифода намебарад. ба чӣ сабаб хунукиро истифода набарад? ба он сабабе ки дар гурда ва шиш зарар дорад. вақте ки гурдаву шиши инро ки хунук гирифт, ҳолати кӯдакро ғалтондан мешавад, яъне ки кӯдак мемирад.
و از آب بسیار استفاده نمیبرد. همان قدری که بخورد راه نفسش گشاده باشد کفایت کننده است و خوراک هم زیاد استفاده نبرد تا اینکه به طفل ضرر نرسد. برای زن حامله آب انار بسیار فایده‌ناک است و از چیزهای سخت کمتر دوری جوید تا اینکه آق نیارد، به طفل ضرر دارد. و زن حامله از اون چیزهایی که دلش نمیکشد از او آق میارد باید که شوهرش هم استفاده نبرد. بسیاری از زنها روغن زیغیر، گوشت گوسفند و بسیار چیزهایی است که دلش نمیکشد باید که شوهرش هم حرکت کند که در پیش زنش این چیزها رو استفاده نبرد. زن حامله باید همیشه عصبش آرام باشد، به طفل خیلی ضرر دارد و هر چیزی که دل زن میخواهد باید که حاضر کرده شود تا همون چیزهایی که گفتیم که از همین چیزها استفاده نبرد. دلش هر چیزی که خواست همون رو باید که پیدا کرد. مادر و طفلی که در بطن او هست باید در حالت این همیشه زبان ذکر کننده داشته باشد. زن در حالت حامله‌داری زیاد شیشتن منع است، باید که زیاد نشیند و زن باید دلش با قوت باشد. یک شخص در برش باشد که از یگام چیز زن نترسد. زن در حالت حامله‌داری زیاد گریه کردن با او منع است تا اینکه به طفل ضرر نرساند. زن در حالت حامله‌داری اگر با او دارو لازم باشد تنها به یک دکتر مراجعت کرده و از یک اپتک یعنی که دارو خریداری میکند. برای زن حامله منع است پیاز را بسیار سوزاندن، روغن را زیاد سوزاندن، یعنی که هر چیزی که سوختگی باشد بوی همو در دماغ زن خیلی به طفل ضرر دارد. باید که این چیزها دور بایستد، یعنی که زیاد نپزد، اما نسوزاند و بوی هم نکشد از چیزی سوختگی، خواه پشم باشد، خواه روغنی باشد، خواه دیگرش. اگر این عملهایی که به شما پیشنهاد کردیم زن و شوهر که اجرا کند، زن بعدی تولد کردن هم به مثل دختریش می شود. به مثل که اون نوزاییده بود با مرد چگونه همخوابگی میکرد همون خیلی خواهد شد انشاءالله. وقتی که زن تولد کرد از یگام چیز می ترسد، اگر فرزندش گریه کرده ایستاده باشد با او شیر نتید تا همون حالتی که ترس از دلش دور شده و در حال سوره اخلاص، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانده در تنش شف کرده با پای به طهارت به همسر به فرزند خود شیر تید. خوب برادران و مادران، خواهران اهل اسلام، اگر این سخنهایی که ما بهر شما پیشنهاد کردم اگر شما عمل کننده به همین باشین انشاءالله از شما بهترین فرزند به دنیا خواهد آمد. این که سخنهای من نبود، این سخنها در کتاب زیورات بهشتی آمده است. بسیاری از سخنهاش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و برادران جانا حتما اگر خواهید که از شما فرزندانی با تربیت، اولیا، عالم به دنیا آید این کارهایی را که گفتم اجرا کنید. بار دیگر خاطر رسان کنم این نوار را اسکرچت کرده در خاندان خود بگذارین. اگر خواهید که از شما فرزندانی بهترین، فرزندانی عالم با تربیت به دنیا آید این کار را میکنید. من هم برای فایده جان شما گپ زده ایستادم. در خاندانتان بگذارین. مادران و خواهران و اپاهای ما و شما همین را تماشا کرده و همین عملهایی را گفتیم، همین کارهایی را گفتیم، همین خوراکهایی را که گفتیم همه همین رو استفاده نبرد انشاءالله از تو فرزندی بهترین به دنیا خواهد آمد. و هر باری که با همسر خود همخوابه میشوید حتما دعا را فراموش نکن دوست عزیز. دعا بکن در حق خودت، در حق همسر، در حق همون فرزندی که از تو به دنیا می آید. دعا بکن که خدایا شیطان را از بر من و از بر همسرم و از بر همان فرزندی که به ما عطا میکنی دور بگردانی. این دعا را بکنی انشاءالله از تو بهترین فرزند به دنیا خواهد آمد. با زبان عربی اش هم به شما برسانم. اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. همین دعا را کن، انتظار باش فرزندی عالم و با تربیت را. و حتما که فرزنددار که شدن و انشاءالله باز نوار می شود در حالتی که زن تولد میکند باید که چه کار کند و او فرزند رو باید چگونه تربیت کرد و باید که هر چیزی که ضروری هست من بهر شما پیشنهاد میکنم با ما باشید، در شبکه ابونه شوید تا اینکه از بهترین نوارها به خبر نمونید. ما حرکت میکنم نوارهای بهر شما پیشنهاد کنم که همگی آنها برای شما فایده‌ناک باشد. با شما بودیم. صدای امید در حق ما دعاگو باشید. در شبکه صدای امید ابونه شوید و از بهترین نوارها با خبر باشید. صدای امید، آرامش دل شماست.